Sekuphume isimemezelo ke esiphuthumayo ke lapha ke sikhishwa uphakela umthakathi ke kanjalo ke nongezwe emchunu ke bathi bacela wonke umuntu owumhlali wala eSouth Africa engabe sathenga esitolo noma ezitolo ke zabantu bokufika. Lokhu kulandela kamuva kobungozi ababona ukuthi ke iSouth Africa ke izobhekana nabo njengoba ke sebuqalile ke ubungozi buvela kwezinye indawo. Lesimemezelo ke senziwe ke uphakela umthakathi ke kanjalo ke nongezwe emchunu. Lolu hlelo ke kuthiwa ke luqala ke namhlanje ke njengoba ke kumhla ka-1 ke June ke 2026 ke lapha ke bafowethu ngicela nje ukuqala ngamukela abantu ke abaqala ukusijoyina kuleli khasi ke kwisiqiniseko esemedia ke sicela ngakhohle ukucindezela subscribe ke niphinde like lama video ke enginenzela wona bafowethu ke isimemezelo ke esiphuthumayo kuphakela umthakathi ke memezela ukuthi ke kusukela namhlanje ke kuze kuyoshaya yena ke umhla ka-30 ke June ke okuwumnqamla juqu ke lapha ke uyacela ke abantu ke base South Africa bangabe sathenga ke izitolo kwezabo kufika kusolakala ukuthi ke sebaqalile bafaka ushave ke ikakhulukazi ezintweni ezinjengama chips nakwezinye izinto zabo abayidayisa ngenhloso ke yokulwisana ke South Africa noma yokuliswana ke nabantu ke bala eSouth Africa njengoba ke sebebonile ukuthi ke abadingakali ke njengoba ke kufanele bebuyele ke emuva. Uphakela umthathe ke cela ke kungathengwa kulezi izitolo ke kuze kuqedwe ke le mashi ke ekhona. Bafowethu ilezi sibhathele zona la kwesiqiniseko esemedia asidibane kwezinye.